puja ke Tuhan bulan Ramadan kata Selamat pagi. Kemudian Ramadan Ramadan Alhamdulillah telepon mak dia sihat. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam Nek. Kiban mak, apa khabar? Sihat ni? Alhamdulillah mak sehat. Ayah pi sehat. Hana kekurangan siapa. Anak iban inan pi sehat. Alhamdulillah. Lun sehat-sehat mak. Berkat doa rona. Mak, lun laki mak. Napa lun jak pegah? Meno dipegah oleh komandan. Anjut lun wo kampung karena masih endemik virus corona kiban te mama. Mak hana pi. Mak katuha. Lebih rentan terhadap penyakit-penyakit laginyan. Nyan kabutoy komandan anak yang pegah. Oh siap mak lun. Pi siap-siap. Mak THR yang penting. Okey mak, nyan kana alam ulelun nyan. Mak, pesan lun, Mbak Ron, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, terhindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Get-getnya. Mak akan menjalankan protokol kesehatan nyan. Mak, lun, pamit ile mak. Beh, nyolun menjapen. Jet nyan mak. Yang penting THR buka kirim aju. Saboh pesan mak pak ane. Bek doa ibadah. Kita lagi doa pak Allah. Berpanjang umur. Bersehat sabi be. Get mak lun. Buah mak lun. Get. Kakui le mak be. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.